Pemirsa libur lebaran warsane mangkin nincapan tingkat hunian okupansi kamar hotel pemengkas sane berbintang ring kota Denpasar nincap. Indeke ucap sangkaning akehan pengerau wisatawan ke Bali antuk libur panjang. Dinas Pariwisata Kota Denpasar nureksain okupansi hotel berbintang kantos 16% ring lebaran warsane mangkin. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar Niputu Riastiti Mausang sadurung libur lebaran okupansi hotel bintang ring Denpasar kantun ringsor 16%. Pamekas ring Maret kantun ring wilangan 5 kantos 50%. Nanging rawahe mangkin nincap tambis 17%. Panincapan okupansi inucap akehan kepanggih ring wewidangan sanur sane pindah ke destinasi wisata. Riastiti Mausang panincapan okupansi hotel ring Denpasar inucap kepanggih sangkaning wenten panincapan pengerah wisatawan. Raris wisatawan sane akehan rauh ke Denpasar, Riastiti Mausang saking wisatawan domestik Wisdom. Bisnis Bali Nguningayang.